Ano importante niya, pakakabutan niya. Makakabot po. Oh. Ako, pero na yung mga hindi ko pagkatari yung mga laban na hindi. Isa sa parang masukat na rin. Siya ulo na katas, ikakausan ma. Ubat na miyapan bagi yang pertama. Kita bisa mengikuti dia. Kalau suatu yang dimatir. Suskon ni pala. Suskon. Pandai kata. Kalau suatu yang dimatir. Ini dapat yang kami saya kita. Kira na aktivitas kami. So sahabat cikgu na mga itu yang kami. Lagi kira na. Pamana kita appreciate lagi memakai itu ilmu kami. Luang kami dalam itu. Samantala akin ang lalami sa ilong na ito ay di mapiaswa na yung mga nakamang memakai gas kaya mo saya ada ilmu ya. Itu nga sa ginawa nga kagiyada. Oh, ano mo na yun? Wallahi kata din na ulama kami ya. Kami kasi ngayon ako nakasumbatan na so ilmu ang pagariatan. Ini tablig nak nabasi sa Pilipinas. Niya kay dito sa sini inubali sa paman na India ay mimbolo na sige na Muhammad Ilyas na sige na Muhammad Ilyas napakatata na niya na ay akida niya na patsuso na Sufi ngota Jistiya Qadiriya amanas kanya ni miya naunsun na nasiku akida na suma maturidis kanya nasiku fiqh na Hanafi piyakata na tanay na ako paman na kuan na katan tanong na Sufi na makamiya kalala kapakasusupek yan si kukuha so pakad na sunna aging na Sufi kuan na patso sunna gying na paman na ini paman na ini begbeg din sa gying kuan na gying paman na tablig ku katoy mirong na paman na ay mala asasyan na ipridu isosupak ku gelbu ku mga ulama paman, nagilala kawira sa dunia. Kung nadita ka taon sa Pilipinas, ugid na masisipat taon sa Pilipinas, kad na ba't yaknon na pure. Na did na buwan yan kapumakin kakukuhan. Kagiyong tayo maunakiran, na giyong ta manamiyan na example iran, na tira na nga di tanong di ka mabugay sa ilmo, nag-i-pure ilmo. Na lagi datigin ng maliukasan, na napanang ilay nga ubang ami pagaw, aging amiyaso ka sa ilmo. Kalagi datiran no paman, na tumutunda ka sa kambing, nasugod ka ko isa grupo nanto na reto tunda na nakuhan aso na ubatigan maalin so tindig ka paman na miyabati amiyaging paman na grupo tablig nagito ba paman na ay asasakyang belisi na paman na pagadun so agama ada bong kapagil mo di tanong magdud ko son na agusi ko Quran kasi iti sa isiran magdud sa takita ba inbualan ni Ilyas nagito paman na basta inbualan na manusen at nakaribatan niya. Tanto na tiguro salam kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Lango nga nun keribat na paman na ay mapiako pangariribat na suditobat. Nagiti paman na sus kami paman na adna miya su enamay to ko agama na aya pun na maranami na anton na ay paman na saka di magagama na may sulga su agama ko kapakasurga ka. Kapya ka paman na miya tanong ta ayat. Di nga ni pakasurga ayas ika mo apat sa kang grupo. Kapaman na sika kapadyang tama ka pumanaya ubabu paman na dako mako sigirawa ako yung kapeda na ako. Nagina paman na miya makarera gi ako. Na paman na ginga paman na kang grupo na miya ka ni asar ka balun ka so grupo nga ay suportas iko agama kana bagong ta grupo nga na ayaw mong pakasulod so agama nga nanay no miya pasaduto ako nga paman na malaso ka to kapag ginga tablig na malaso ka to ya meron adi suka to ro naginga iya paman na pagremi na paman na naino ko no paman na santa no bumata man nga pantagusan ay manan yan na knabumis kano reredu mga pagremi at tablig knabumis kano paman na pakarata ugit na aya ditano paman na terima na suribat kami kaysa na adnay sa malawlama siya kini Ibn al-Qayyim na isab kububi ni na ulama na siya kito al-Bahari wa usa saykhian uto na penumbag niya na unta saykhian. Natira na Ibn al-Qayyim na nga pasimbaga si Balbahari pa man na kabubian ganan. Tinaway, nuhibbu syekh lakin al-haq ahabu ilayna. Kabubian niya may tigil si kuan. Munta syekh ogid na mas kabubian na may so benar. Ay man ang itip tindig tanong. Kabubian na kan so grupo akan ogid na mas tumu na ka so agama ko agiti benar. Giti pa man na patot apa man tindig tanong.